Ова видео е снимено од талибанските милитанти во ноември 2016-та, откако собори афганистански воен хеликоптер. Тоа беше почеток на ужасен синџир од настани за кој еден од преживеаните сега зборуваше за Радио Азади на Радио Слободна Европа. Ова беше Хазибула Хваизи, тогаш 22 годишен командос на Афганистанската национална армија. Парадира со своите другари пред камерманот на талибанците. Тоа е почеток на едно страшно искушение. 6 نفرن دیوالای ما با مرمی کشتن. همون تو پیشوری ما 12 نفر ما اسیر شدن که با شمول خودم ما را گرفتن بردن جای تلاشی کردن تلفن‌های ما را گرفتن با زنگ آمد که یارو نکشه با قاری صاحب صلاح الدین یارو را تبادله می‌کنیم. والی نام نهاد طالبان دولت فاریاب بوده. کور از شندن هرات دستگیر شده بوده. 5 години подоцна, талибанските сили освојуваат територии низ Афганистан, додека американските војници се подготвуваат да го завршат повлекувањето до крајот на август. Додека вниманието се фокусира на тоа како ќе биде со враќањето на исламистичките екстремисти на власт, искуството на Фаизи нуди отрезнувачка перспектива. شکنجه طالبان بینی ما کرد این شکنجه چی باشه؟ نه نمیدادن من تقریبا کل چیز با دوش خودم بود لط خوردم من با شکنجه نه بینی شکنجه رسیدیم از کجاش قضا یعنی تصویرای ما میبینی که بینی شکنجه برسیدیم پیش طالبان خب دیگه چه قسم شکنجه کنم با ما شکنجه طالبان قنداقای که در کمر ما خورده اصابت فامیل باعثی شده که شکنجه سیاه گشته Во своето интервју за Слободна Европа Фаизи ни покажа медицинска документација и вознемирувачки фотографии. Тие ги документираат повредите што, како што вели, ги добил додека 6 месеци бил талибански затвореник. Тој раскажа застрашувачки детали за тоа како бил измачуван. بسیار وضعیت خراب بود. طالبان شکنجه ما در زگه ما کشیدین که اسناد دارمانه بخاطر میبینی شکنجه طالبان را که ما در فیلمای میبینید تصویرای با نو خاطر نامزد خودم فسخ کردم. Два од документите што ни ги покажа, како овој од главната воено-медицинска установа во Кабул, се чини дека потврдуваат дека Фаизи се здобил со сериозни повреди на тестисите. По ослободувањето од затвор, тој помина 9 месеци во болница. Портпаролот на талибанците на Радио Слободна Европа испрати аудио порака со која негира дека Фаизи бил измачуван. ما یاد دارم در فاریاب یک هلیکوپتر سقوط کرده و چندین فرد کشته و زخمی شدن. زخمی‌هایشان هم پیش ما بودن. چیزی را که ما در توان خود داشتیم در معالجهشان هم کوشش کردیم و ایرا که پس روان هم کرده باشیم به هر تضمین گپی که باشه به خاطر از اینکه صحتیاب شود. اگر ما می‌خواستیم از بین بره ایرا باید رها نمی‌کردیم، باید ایرا می‌کشتیم. Сушност Фаизи беше ослободен како замена за неговиот брат Макбул, фотографиран како затвореник во окови. Талибанците во неколку наврети негираат дека извршиле злосторство, но во последните недели има се повеќе докази за брзи екзекуции и малтретирање. Се чини дека ова видео покажува талибански милитанти како ги стрелаат затворениците во јули оваа година. Тоа видео беше широко распространето на интернет и е само еден пример за повеќекратни пријави за убиства на затвореници. We've also seen these reports of atrocities committed by the Taliban in areas that it's taken over that are deeply troubling and certainly do not speak well to the Taliban's intentions for the country as a whole. Вашингтон исто така ги истакна злоупотребите на афганистанските власти. Во неодамнешниот извештај на Стејт департментот се вели: владата не испитува ниту гони постојано или ефективно злоупотреби од службеници, вклучително и безбедносни сили. Постојат бројни извештаи за тортура и прекумерна сила од страна на безбедносните сили, како и талибанците. Фаизи вели дека Министерството за одбрана платило откуп од 10.000 американски долари за ослободување на неговиот брат. Портпаролот на Министерството ниту го потврди, ниту го демантуира ова. До денес, Фаизи е длабоко травматизиран од неговите искуства. سخت مرگ میخوایم خداوند نمیده شب و روز روزه میگیرم گفتم شب دعا میکنم خدا به من مرگ نصیب کنید از این که سرم چی باشه میگن تا حال خبر کسی ندارم
مرگ میخوایم خداوند مرگم نصیب